Letha inkosi yakithi ekuphakame. Bantwana benkosi ngithunyiwe inkosi enkulu yakithi ekuphakameni ukube ngime phambi kwehamente yonke enkulu kangaka kaShembe. Amen. Ngiyacela ke bantwana benkosi umnini izinto ukube ngime kulomkhumbi ongaka ngime kule hamente enkulu kangaka ngingumntwana ngakho ke ukuma kwami akungabi khona ukuqonda nokwazi akube uShembe waziko khona kodwa uShembe ukubukile wakubheka wakuthanda wafisa ukuthi ngikutshale kubantwana bakhe. Amen. Ukuma kwami lapha kukuthandaza nginikeza umsebenzi omkhulu ukuthandazela abantu abangaka uJulayi ongaka ukube mangime lapha ulimi lwami lube okubuka izifo kubantu lungene enhlizweni zabantu ukube kuthi naloyo oyezebuthaka kulenkonzo yanamhlanje lapha ephume ephilile. Amen. Ngizoke ngicele lapha enkosini enkulu ngesihlabelelo sika 57 intatha isibindi funa indlela ke yobuya
bantwana bokukhonza ushembe le ndawo engimi kuyona angazi noma inhlahla noma kusulwa ezulwini ngoba njengoba ngiyilana nje angikwazi engizokusho lokho engikusho manje kungcono kabi ngoba ngiyahumusha inkulumo yomnini wezinto zonke ukuthatha emazwini akhe lokho engikukhulumako njengamanje engiqeda ukukhuluma bengitolika amazwi kaShembe ngwadlulisela emadlebeneni mayibonge inkosi angazi-ke manje lokho engizokukusho noma ukhona ukuzongikhipha ezulwini noma ukhona ukuzongifaka ezulwini ngicela uShembe abe ngakimi ngicela noba abe ngiguqe lapha nje esihlalweni sakhe naye bengakimi akwazi ukungiqinisa ngithola amandla okukwenza lo msebenzi kaShembe akukhona ukuthanda kwami ukube ngibe lapha kuwukuthandwa uNkulunkulu mayibonge ukungena endabeni nje yasezulwini ukube lapha ngoba lana asizili ukuzobukana ukuthi ubani unjani ubani kodwa size sizofuna uShembe sonke mayibonge inkosi njengoba izintaba zinjena nje kuzokwampunyoni ufuna uwazi ukuthi lo muntu ongene kulo muntu nomuntu wathi hambe thokozani ubani ongene kulabo abantu njengoba bebuthene bengaka nje nalo kufalo lokuma kulabo abantu abaqoqwe umuntu ngesikhathi sakhe engalele hambe ngenela bonke laba bantu ebakhipha endlini zabo ethi mabeze thokozani wase kusefike miswa mina wase kuthi ngime phambi kwalamakhanda angaka ngizokhulumani ngithini kulaba bantu angikahlulike endaweni kaShembe angime endaweni kaShembe ngoba ngizothi ngithi ngiyaphuma ngithi ngiluleka wena lapha ngigcina semphumile esiporweni salo obeqoqa lomkhumbo ngaka khona abantu baqhamuka kude kakhulu kabi bezela bebengalandiwe kodwa umthetho lo ukhulumako bebelandwe uShembe beze kuShembe wena mthetho okwakho sokumiselwe la sumisela ukufakazi kokuthi uShembe uNkulunkulu amen akukho okunye futhi emfuna mangisho lapha ngifuna ukusho kulamakhanda angaka abizwe uShembe lapha entabeni zakithi kwaMpukunyoni emzini waseThokozani ukuthi asizothi uShembe uNkulunkulu lokho simiphambi kwakho njengamanje asiyingazile sisemthethweni sime endaweni futhi esifaneleyo thina njengoba singaka nje asiyibize njengabantu abanenhlahla siyazinyezi ngokuthi sinenhlahla singafilaphi ukuthi thina sizitshele ukuthi thina sinenhlahla ngoba sisesandleni sikabhombela namhla simi kuyo ubhombela okwathi phezu kwentaba omhlangano waseqinisa abakhe wathi uma kukhathala lo kuyothatha lo namhla lokho thina simi kuleso sandla sinyanga izulu amen ngoba kwashintsha bona abantu sebehlangene ngoba abantu mase behlangene bakwazi ukushintsha izinto ezibekwe uNkulunkulu imikhawu kaNkulunkulu lapha ubaba mkhulu wamisa ilanga wamisa inyanga izulu wamisa abafundisi abathize ababili wathi uma kukhathala lo kuyothatha lo wayenza ngabomu ezithinga lapha ngemuva kodwa wayeqonde laba into ezisizwe imbili hayi zahamba insuku zithumaze ngoba lemhlangano ebanjwa lapha ekhaya iyona egcina isifakele lisonto ehlathini wabanjwa imhlangano ke hey ake nibuye ngapha eTalisudi nakho sekunje yini eyayisiphumputhekisa kwakuhlwiswa yini kithi ngoba obaba abadala babesitshela ukuthi kwamiswa inyanga izulu kwamiswa ilanga lamalanga lidonsile ilanga lamalanga phambi kokuthi silibuka yadonsa inyanga izulu silibuka yadonsa uthingo silibuka kodwa lo wayekhonjwe ubaba mkhulu sase simgiva apha kanjani thina wasehlanganisa insizwa ethi hayi ngeke lo ngeke kukhulunywa umunwe u7 kukhulunywa ngo7 owakhona wathi nangu lo oyoyi okobo uyena oyothatha
saba nenhlahla ke thina sabe sephuma sekhuphuka ushembe sentabeni seyokwenza umsebenzi wakhe sanenhlahla obaba bethu base bemlandela bathi nangu uNkulunkulu baze bawufika na entabeni baze babuye na entabeni namuhla sisesikuleso sandla. Amen. Uyabona nje umuntu othandwe uNkulunkulu umuntu othe uma esuka eMkhuzi wathi uma efika la eNkodiba wabona icross yathi noNgoma wasejika. Hey umuntu onenhlahla loyo. Umuntu oqhamuka phesha kothukela othi ubheka le wabona kuthiwa noNgoma wasevese sejika ngalomgwaqo unenhlahla lo muntu. Amen. Wathi uma elapha ephikelele ngasemgeza inhliziyo wesiso sakithi wathi hayi nayi thene of rest lo wasembambule ubhalwe inhlahla kuloyo muntu. Amen. Lobe eqhamuka ngapha wabona uright ukhombe thokozani wasejika ubhalwe inhlahla loyo muntu loyo. Ngoba sisikuphi sisesandleni senyanga yezulu namhla sisabusa kuso sisabambelele eimpandeni zikaBhombela. Amen. Ubalo zonke sina inhlahla siphumileni lenqolo esibolweni ngoba lenqolo isesibolweni. Lenqolo isesibolweni lenqolo ihamba kulayini mayibonge inkosi. Ngakho ke asijabule thina sithokozeke okwethu nje ukuthi sibe munye le phambi kwethu ithanda ubunye ithanda abantu abahlangene ithanda abantu abayithandakho insizwa la eNazaretha iyithanda ibanhle igqoka kahle ishethi lapha ekhaya insizwa igqoka akabili lishintshe ehlobo ligqoka kanye ulishintshe ehlobo kusehlobo kuyashisa gqoka kanye iyembe ulishintshe gqoka izuku embili ebusika ulishintshe uyinonoke lapha ekhaya ngoba silansimi phambi kwenono yazi ake ngisho nje uNkulunkulu bala ethokozani njengoba silapha nje ukuthi uNkulunkulu uke wakwenza izolo besithestana nje wathi ungithesta nje izolo engikhombisa ukuthi yena ubani izolo sisuka lapha imanzi lento engikhuluma ngayo eyayizolo manzi manzi eyayizolo ngizokhuluma yona eyayizolo sengikhuluma neyabuthanga sengikhuluma nangayalelelanga ebese ngibuyisela inkonzo kuNkulunkulu omkhulu kodwa ngeke ngingayithathi lezi ziqe ezintathu ezimi phambi kwami njengamanje ngoba ngiyazi ngiyayibona ziyalobiza manje ngizoke ngithathe khona phela ku number 1 njengoba siguqile ukuthi simi phambi kwento epheleleyo. Amen. Kodwa umuso khona angazi mina ubonaka mina ngibona umusa nje wodwa lapha bona uthando nje ngibona ismiling nje esengathi nakuwe singaba nje ani smiling uyaphukula kodwa wena uyaphukula kodwa wena kodwa kuphukulo lapha ekhaya leni isimanga siphambi kwethu simolozela nje kancane kahle nesayizolo bekunjalo nje sikhumbula izinyo legolide njengamanje mase lapha nje siye sikhumbula kuma sikhuluma ngayo ebese silibona igolide sesivela kancane selithi monyo uzwa kusuka idimoni kuwe. Yazi izolo sisuka lapha sithi siyohlangabeza sishaya isigungwana sethu nje siyahamba nabefundisi nabavakeli nabashumayeli siye eJudiya emanzi ke lezo ebemfezela kuze ukuthi uNkulunkulu phambi kwami semvezela mase siphuma lapha siyaphutuzela phuthu sesiyaphuthuzela sengikhiya imoto mina sengikhela ukhiye phakathi emotweni sesiyaphuthu uma ngiyowela imfolozi ngithi ukhiye wema imoto yamuntu okay hawu ukhiye sengikhiyele emotweni la ethempeleni esiwenhlala ayithamba masifika lapha siyafika siyanikela siyaqeda siyahlala uyakhulukhuluma ubaba umfundisi siyahlala uma sengihleli kanti ushembe sekhulumile ukuthi hey wena mfana ufuna ukusebenzisa ethokozana sengithi mina ake ngifuna uNkulunkulu avele sisukuma nje bathi ngiyoci ngaqonda khona sehleli ngithi baba sengithe la ngobe siza lana nje ngase ngikhela ukhiye wami emotweni isulu lithi khifi ngizofika nethwe baba sefika eMntuba uthi ho le moto ayifuleki ngithi mina baba ayi angikwazi ukuyivula mina uthi le moto inamalabhana lapho uphenya lapha ucinge lapha bekuvulele ngiyathula nje ngiyamvumi mina ngiyathula nje nami ngigaya inkani ukuthi hayibo
Na umshembe sithi angiyovula imoto ngiyothula ngifuna mina ube wena ozothi uvule imoto. Hayi abona ukuthi hayi ngitsheka intamo. Abasethi hey usufuna njalo imoto sifule ngomthandazo. Ngithi mina baba. Yeah. Sifule ngomthandazo. Sithi umoya uziyajobe nani imoyozela nje. Ngoba iyahleka lento. Hawu ulungileke sesizoyifula. Yenze nje. Hamba lapha ufuna abafana. Uthatha ikhothenge niwebona ikhothenge lokothenga baba hamba ufuna ikhothenge uvule lapho uphakamise la bawukukopolotela kodwa ungabafuna abafana bazowulandela obese ufuna laba bangamanazaletha sikhuluma iJudiya amen lapha etempeleni sekuvela umfana osebona ukuthi awu imoto yomfundisi ikhiyela ukhiye phakathi napha bobabili okhi ngoba phela kukhona owesteling ukhi kukhona owenjini ukhi ilokhi abaningi nje inqwaba ukhi phakathi awu ibonke ukhiye baphakathi abasevese suku ukhuluma eJudiya wathi umfana kube umfana weNazaretha yeah wasuka umfana weNazaretha lapha nesitolo sokwakha uthi ngibona imoto kumfundisi ikhiyela ukhiye ngisoyivula wayisuka umfana wayehamba kwaqa umfana wayivula umfana imoto wayithatha ukhiye wayufaka phakathi ngani ifulwe phambi kwami ngibhekile amen yini sifuna sithini thina la ufuna senze njani awungahlabele nje ukuthi ufuna senze njani ngale sizothi uNkulunkulu noma ungakhuluma uziyoshona uNkulunkulu ingena othingweni la ekhaya lapho kwakhiwa inethi la unenethi lapha bayeza abantwana benkosi bayayibika lapha phakathi eThozani indawo kaNkulunkulu mayibonge inkosi uza omdala okade wayehluphekile seqedwe ukuhlupheka waze wakwendlala wahlala phezulu kwakho waze wakwembatha kwaba ingubo kwayinto yakhe kwawukudla kwakhe sekuyinto yakhe nje inkomo ekhazi yafa imbuzi ekhazi yafa impesheni yakhe ivalekile kakwenzeki lutho seze wasidela wagiqa lapha kwezenhlala kahle kwaze kwayiyo lenkathi waya kosasi wakhe abasikho besa ushawa nje into encane umyeni wakhe wahamba emhlabeni ehambela esibhedlela akabuyanga ekhaya bayakholwa kodwa bathandaza bambiza uNkulunkulu wabo baphambanisa inhlenda zeqoko ekhaya bambiza uNkulunkulu wabo wayemkhulu lo muntu umfundisi omkhulu bathi abantu ubokuye phela nakushembe wathi kushembe muphi ushembe bona laba bahlala bedlula lapha yebo awu khona laba ababhinqe idwaba yebo nami ngiyekhona aha wathi ayingeke ngiyenze le nto zathi ingane mama umama cha ubokuye mama lapho phela bonke abaya khona uthi ngiyothi cha uyosho lokho esiyikho la ekhaya hayi wathi lo mama cha ngizoke ngiye ngoba nangu ngizwa ukuthi ukhona la eThokozani ngizoke hayibo kwakukhona lapha ekhaya nanguwe kuzosuka khona la ekhaya njengoba lapha nje vese uzothutha lolo twhayi lolo luzowohloka luzosala lapha ekhaya lolo sizi lwalo mama lwasala lapha ekhaya amen wasekhuphuka lapha wasefika lapha wayifika indodlo yomusihleli lapha iyenza umsebenzi wawo kubantu bayo wagaqa lo mama wazofika khona uma efika khona ufika uphethe inkani yesonto ngoba phela esibane phela lapha bangale ngoba banoNkulunkulu kakhulu lapha eBheli base bethi hayi manje isebhubhi inkomo zami lapha ekhaya nezimbuzi zami semfalekelwe na impesheni kwahamba umyeni wami akabuyanga wahlala esibhedlela uthi baba awumlandi ngani uthi sengimlande yasendihlulekile nomphungo selaba bekhwama ezikhulu sebehlulekile lezi ikhwama ezimnyama ezidabukile esezenza boshwa ngenqozo sebehlulekile uthi baba lalela kulungile ke hamba uzolandwa yimi yathi khasha inkomazi yasikhuphula amahlombe yathi hawu uzoshiya laba abantu bakho la uhambe nami ulanda umyeni wami wathi baba yebo hayi kulungile uzofika nini ke uzofika nini ke wathi baba hamba ulinde insuku eziyi7
ngizofika naye ngosuku ka8 uzobona kuzothuma sengena semfika naye uzombona uzokhanyisa esangweni mangena ebese ngena bese yaphezulu libalaka khuluma nebakashembe Amen. kodwa ngikhuluma ngawe phela ngoba ushembe usebenza kuwe Amen. uthi waye bese ngena seselibeni lakhe bese selibani lakhe uthi bese fika seqhwakela kulo esekhanyisa uthi bese umbheka ebese hamba mbijana futhi esuke lapho eye ngenhla kwesibaya lapha eyofika ephelele khona ke uyombona ngalelo langa ukuthi ungena wabuyela umama hawu zabuya intombi zakhe uhambe kanjani ke mama umbonile kushembe lokade kuya ku yebo ngibonile uthi ushembe uyeza uzomletha solindiswe esu7 kodwa mama because leyo nto usho njani mbe ake silindeni bantu abami hayi bese belinda lezi esu7 bese belinda 1 2 3 4 5 6 7 aseqhamuka u7 asiphele masinyane sisheshise sifuna ukubona ushembe ukuthi ngempela ushembe uyayazi lento ayikhulumile hey akukhohlwa lapha endlini Hayi. afuthi akulalwa lapha endlini ukusuku nemini 24 hours lwamnyama uwenza lento engaka njengoba niyibona nje imoto kumhlophe kwenza lesishwane silapha endlini asilali 24 hours hey wase shaya usikiso ngabiko kwase kukhanya esangweni kwathi bathi ayiwa wosake ufana umnyaka ufana naku monakalo naku ekhanya ufuna fala wayekhanya ndawo ngenge waqhwakela phezulu kwethu washo nje yana kushembe washo le yanto wayesuka lapho ngenge waphelela ngenhla kwesiba uyabona yazi amase kanti abantu abakithi abadala bahlala ebayeni Yeah. uyazi ukuthi amasela kanti aqalekisiwe amasela njengoba ehli inkomo zethu nje sisingasena nkomo kodwa phela akekho lapha ngikhulume kahle abekho lapho mayibonga inkosi kodwa uma ukhona phumuleke namhlanje uyeke namhlanje nawo nosifakashela ofisa ukuzoza ukuthi yini lesibuthene kuwela sibuthene kuThixo la Amen. sibuthene kumnini izinto nje wasi izinto zonke zilapha kuye wase suke sehlala waphelela khona zayihamba ingane ziye esikolini yazi Deuteronomy 30 verse 11 kosihlupa lokuthi sikhuluma izinto sengathi izinto ezakude kuyo gcine kusihlupa lento siyokhulumela eduze sibe nezinto esizithilako uzosigayida lapho uDeuteronomy ukuthi lento esikhuluma ngayo ayikhona ezulwini lento esikhuluma ngayo ayikhona kude oseyitholile makayifuna Deuteronomy 30 iverse yakhona ka11 ngiyagijima Yesishunya ezwayo ukuba lesimemezelo engiyala ngaso namhla asimangaleki asikho kude asikho ezulwini ukuba uthi ubani oyakukhuphukela ezulwini asilethele sona ukuba sisizwe sisenze asikho ngaphesheya kolwandle ukuba uthi ubani oyakusukelela ulwandle asilethele sona sisizwe sisenze kodwa yizwi kuseduze nawe emlonyeni wakho nasedizweni yakho
ukuze ulenze. Amen. 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 Yebo. Ngikhuluma ngalengane wana le engiyetha lapha ngiyethi ingane kwanemini. Ilungelo lukaShembe ukuthi akusethise ingane kwana emini. Libantu bade ngeke sawamila impondo ngobe sokhuluma ngento kaShembe kodwa uwe uzothi wena ingane kwana ayikhulumi ingane kwana lapha ekhaya kukhulunywa imisebenzi kaShembe njengoba ngisho lento ayikho eZulwini ngifisa ukusho ukuthi kwabe sokuphuma ingane lapha ekhaya ngize ngikhumbule lencwadi aziyanga phesheya aziyanga eZulwini zaye emawombe lapha esikoleni emachibini ayanga ukuthi ingane sase kuye nemvilophi kakhakhi lapha esikoleni nayo incwadi kama wakho qhamuka kwezenhlala kahle sasingale zinikezwe nini ekhaya uma ebheka lencwadi kuthiwa uyafuneka kwezenhlala kahle uma efika amantombazana lapha aphiza bonke lapha ema-office wathiwa nangu lo mama kade sasimfuna wathi lo mama ningangiguleli nina ngiyakwazi mina ukuyigulela ngihlala lapha mina zonke izinsuku yonke iminyaka mina ngihlala lapha athi nangu lo mama kade sasimfuna nangu lo mama uqhamuka phi mama hawu wathi ngani ngonyaka odlule kade ngiyilapha kini mina nathi nina anasi kaniboni ifayela yami kwafanele imali yakhe lo mama kwafanele uma sebemthinta lapho ku-computer bemfacaza lapho bethi faca ku-computer uqhamuka iy'ndoda zemali silapha phezulu kade yafanele uqhamuka intili yemali wathi uyabheka naye waze wakhamisa ukuthi hhayi kuseyimali yonke lena kwathiwa yakho nansi imali mama iqhamuka eThokozane hayi bo imali imbiwe lapha eThokozane kuyimayini le imayini le ayikho into ongayimba lapho uyithole lapha phansi lapha eThokozane uma efika lapha noma la ngizolamela khona lento uthi lo mama lo uma sethole le mali uthi umyeni wami ngobe wahamba wangakhela indlu ngisendlini nami ngizohamba ngiyomenzela indlu yakhe kahle ngezitshe lapha ngisuse le nhlabathi ngibeke itshe ngoba phela nazi indoda sezikhona nayo imali sikhona wahamba kwabamanje babelanda manje bazokwakhiche babelimboziche la selifuna lifulwe phela itshe unembeza wasithi kunjenje kwenzaba kunjenje kwenzaba wasethi ngeke siyenze lento amanazareth engekho wase imema inkonzo yakhe eThekwini lapho kwamema angazi amakhumba ayeko over 15 abefundisa babe lapho babe u8 kwaba yimo ka9 8 zangena lapho kwaba zingena ithende kube liye lapha kumama ilande njalo indaba kaShembe ngifuna ukubanzi kukaShembe ukuthi njengoba nilapha nje yini enibuthile amen yasingena inkonzo base besinyathela lapha baba sigqoba basazi babona ingubo emhlophe base beyigqoba babe besigandavu aze ngasukuma ngema ngenya hawu Mshumayeli sibiziwe kodwa la wathi yebo sibiziwe njengoba kunjena ngingekho usho indawo yethu lapha wathi asibiziwe ngathi mina angiyazi ngasukuma ngema ngenya belapha abafana nemboko ezinde beyigaxa lapha emahlombe bethi lapha ePortpit akhula ngathi lapha basigandaya hey ngathi mina ngiyahamba manje wathi Mshumayeli hayi kahle ngeke hayi wasengena umama seyivula inkonzo sethi ngicela ningethuki njengoba nibona umbale ningawasikho la makholwa ngicela ukuthi ningethuki ningofakazi bami nina lento kade sayisiyenza ingenzeki umyeni wami engabuyi umyeni wami ubuyile inkomo nazi ziyasizisele sibayeni nazi imbuzi zisele nayo imali yami empesheni ifulekile konke kwenziwe uShembe ngakho ke ngicela ukuthi ke nibanike indawo laba bakwaShembe bezokwenza izwi la wabe sekhuluma phi na kimi mina umuntu wasesizweni yeheni asikholweni maNazaretha asikholweni maNazaretha ngagcwala minisaka nohafu base kuyathunga
sengithi mina sengiqedile sengihamba angikwazi ukuphathwa kanje mina ngathi mina sengihamba wathi umshmayeli cha umuntu uhamba kanje hayi nayi indaba manje sikhona sekukhulunyiwe manje ihlashiwe indlela hayi ngase ngihlala njalo sengithukuthelele ngendlela yokuthi sengishade nesele umkhongoni wami uyibona ke lento masihlangene kanjena angazi ukuthi ungayikhuluma uthini icaptabu zodwa wangena lo washo wathatha umfundisi oyedwa phezulu wathi manje sezothathwa seNazaretha ngathi mina hake sabukane emehlweni umshumayeli ukhona lapho umshumayeli umyanda wathi umyanda hayi sukuma ngathi mina sengiyinjena intuli wathi hayi sukuma ngathi mina sukuma wena wathi hayi sifuna wena lukashembe lifuna wena hey yavuka ingane yasifile yazi nakuwe sathi ngavuka ingane yazi sengathi ngavuka bathu abankulunkulu akuvuka ingane ingane mazingafu ushembe eminye ebusuku nemini evusa ingane zethe incelisa eyigeza ezenza yonke into kodwa uvese ufelwe ingane nje umNazaretha ifi ingane iziyongcwathwa yavuka ingane yasezulwini engayimukela mhlanga yazi mina mhlanga baphatha akhona amanzi angena ngaphakathi ngithambe kabi nje ngiyifathafatha mina uma uhamba ufuna ifatha uzothola mina akho kuyahlula lapha kuyahlula ngoba kukhona into wachapha yazi njengamanje nje sathi abantu bangabe bephindele bonke bobaphatha bephuza amanzi ngaphakathi engene kungaphuzwa ibaphatha nje ngaphandle bese ukuthi chaba amanzi ngaphakathi umuntu kuze kube yiNazaretha ukuthi noma uhamba lapha kubhaka ukuthi iNazaretha ngoba abantu abangakholwa bafunda isifundo esibi iNazaretha litholakala ezintweni ezingafanele litholakala uthi omunye umuntu kimi lapha kwasokhulu uthe yazi mfundisi mina ngiyathanda ukukholwa eNazaretha kodwa manje nginenkinga kuye kuthi uma kuhlangene umhlangano kuthiwa kwebiwe inkomo ufike kuneNazaretha phakathi uma kuhlangana umhlangano kuthiwa nguku kuthiwa kufa umuntu lapha ufike kuneNazaretha phakathi uthi sengishokekile manje mina ngithi mina hayi usuke kuumuntu walapho kwamthetho njengoba ngumthetho nje akusuke kuyindoda kwamthetho hayi yaseNazaretha eNazaretha kwenziwa lokho kusuke kwenzeka lapho kusuke kwenza indoda yakuloyo mufi elahlekelwe uNkulunkulu engenayo uNkulunkulu kodwa lapha egqoka ijazi lokuNkulunkulu lokuthi uNkulunkulu singagqoki-ke amajazi amhlophe lapha sigubazele kanti sigubazelele ukona okukhona ngaphakathi enhlizweni zethu silimaze unyazi lwesulu asilumtenteleni unyazi lwesulu akube kuthi la sihamba khona thina kuthi unyazi kungaphambani neunyazi into eyenziwa unyazi asenzi into ethandwa unyazi njengoba sihlangene lapha nje sigayidwe yizwi sizolalela izwi njengoba ngimi lapha nje yizwi elithe ngimi lapha nihleli nonke khona nabasi kakhulu ngaphambi kwami kodwa bahleli phansi balindele izwi asikholweni izwi ke ngase ngasukuma nje ngakhuluma kabili futhi angikhulumanga ngafula nje incwadi eyodwa yesambulo ngathi 7:13 indima yasithi incwadi yesambulo laba obani laba bavelaphi ngase ngibuza lo mbuzo ngithi mina njengoba ngingene lapha nje sengihleli ngasingesinye manje ngobe nina seningibuzile ukuthi ngingubani mina ngivelaphi kodwa ngitshela ukuthi kwawonke lo 8 kwakhuluma 7 wakhuluma lo ka8 oka7 wonke owayesuka wayithi incwadi yesambulo khithi bawa bonke kwasala mina ngasala ngaba unqopha mayibonga inkosi ekseni noma njengoba ukhona nje nawe la uyangizwa lokho engikushoko ilokho kuyi original hayi copy angikhulumi ngecopy ngikhuluma ngeoriginal mina
ngaphuma ekuseni vuke ekuseni lapha sokombula itshe baphenduka bonke labo behlele bathi cha sesizobuka wena mfundisi sesizolandela wena ufuna uyifunde baba sesifundile isesizolandela wena sathi sihamba angaze livule itshe sehamba ngiyabuza lapho kushembe itshe lofluka kanjani lofluka kanjani itshe wathi ushembe hamba ngifika lapha ngithatha umfana wakho ngamisa lapha ngase ngathatha shembe itshe shembe itshe fula shembe fula hamba livule itshe ngangiphindela sengimkhulu sebengake ngapha nangapha sasibuyele thende sengiwenzile umsebenzi kaShembe mayibonke sisentwe ngikhuluma ngodingo lwenkosazana umsebenzi walo manje manje semfuna ukungena kwenyanga isulu ngisheshe ngibaleke le ndawo iyashisa ngifuna ukusho kulomkhumbo ongaka ngifuna ukusho kulomkhumbo ongaka ola ethokozana ukuthi uShembe uNkulunkulu amen yazi ngeke ungishintshe uyazi usho ngaqala ekseni ungishintsha ngeke ungishintshe mina ukuthi uShembe uNkulunkulu izulu kuyisebusheni alikho elinye izulu ngeke ngiqamba manga ngithi mina kukhona elinye izulu eliphezulu kukhona eliphansi izulu ngelenyama eliphansi izulu ngelenyama lapha inyama iyobekwa khona kodwa izulu lemphefumulo kusebusheni amen hey manazarethe angazi noma ngiyagibela lapha emthini nimbambe ngigibela lapha emthini ngitshela izwe lonke ukuthi uShembe uNkulunkulu ngitshela abantu ukuthi izulu kusekuhleni yazi ngusholani lokho ngisho ngoba ngilandwe emazulwini sekwehlukene inhloko nesixhanti umphefumulo usulapha isidumbu sesilapha ngalala ngathula ngaphola mangifike ile ndawo ngifike bese ngiba lihungu ngawe uma ngibona ungikhomba ngomunye esweni ufaka umunye esweni endaweni wrong ufaka umunye esweni emntweni owabona uNkulunkulu asifani ngeke sifane sibaningi sibuthiwe silapha kodwa sifani okwethu ukuthi sigadane ukuthi njengoba ngithe laba abantu abangaka abaqoqobani okwethu ukuthi sigadane ukuthi umunye ungamkhiphi endaweni yakhe elayinini wakhe ohamba kuwo la sisezulwini la mayibonge inkosi ngikusholoni lokho ngizokhuluma ngithe lento esikhuluma ngayo ayikho kude ayikho ezulwini ngikhuluma ngento ekhona la abanami asizoke sithi xhindi siyahle siye esikhawini njengamanje abaze esikhawini bazokwazi esikhawini ama section uJ1 uJ2 what mina ngilapha eJ2 phezulu umnawo wami ongelamakho umshumayela ulapha phansi emaphoyiseni kwaH wena osesikhawini uyakwazi sikhuluma ulimi esizwazwanakho manje sesinawe lapha uma ngishawa idimoni lingishaya ngifa lingicathamela endlini ngilele kwakubuya kuJuly kuJanuary sasibuye enhlangazi ngabuye enhlangazi kangaya ekhaya ngase ngijikela lapha esikhawini ngizovuka ngomsombuluko ngemsebenzini sengiyoze ngihambe ngeweekend ngiye ekhaya sengihamba nayo yonke impahla uma sithi la emsebenzini sesiwelisisana nomfana wala emva kwami ngasiwelisana nomfana ongapha emva kwami siwelisana nomfana kube kubi nje kube bhidila msobho ebese sisane ezandleni emsebenzini hayi ngiyihlalisuthi enyangeni yesulu kube ngiyihlalisuthi ayizofuna ukunyathela ukuthi umfundisi wakho ngiyihlalisuthi ngasingagoqa ngasingafika ngasingakhipha ngathi ngakhipha kokade wayikhipha hayi ngezwa ngathi 1 2 3 uleft wasidlulela kwa right ngageje ukuhlanganisa ngavese ngalala ngekhanda
ngasidedele eceleni sadlula athi shwi ngasizwa ukuthi ukwedlula kwaso ebesike sahlala bekuzoba khona ukuzokwenzeka ngase ngithi no ngeke shintsha bashintshile ngase ngiyashintsha ngoba ngumfana nje weNazaretha owaphuza itiye ngigcwele kahle ngisigahla nje impela angaze ngiyime mina ngasalwa nje ngiyiNazaretha namanje ngiyiNazaretha futhi ngeke ngize ngishintshe futhi ngathi kodwa ngingahlulwa umfana wasemfa kwami esinquthu kwakukuphi la ngavese ngafaka ikhanda ngase ngingena ngase ngiphakamisa phezulu phakama phezulu ngigcwele ngisigahla angibuzi ukuthi ungakanani ngase ngimthatha omsa phezulu uthi uma ebuya ngase ngibeke right phansi ngibeke right ngadonsa ngifuna njalo indlela yasesulwini ngilandela indlela njalo yokuya esulwini ngase ngiyadonsa wasevuma wayevuma ngase ngisilo sengiqhakela kuye ngase ngihlala uKapalethe ngase ngihlala uKapalethe wapuluha nami komfana ngahlala uKapalethe ngathula ngathi du nje mbona kwakuthamba nje ngithi ngiyabheka lapha ebhulukweni ngabona sekumanje ngathi sekulungile ngoba sekunjeke ebhulukweni kusho ukuthi seziya ngakho sekulungile ngase mdedele Juma ngimdedela wasithi tiya la emsebenzini ke kunenkinga ke abasebenzi bayazi la emsebenzini ngiyishop steward manje ke nginyamazane nje verse lapha ngiyafuna verse ukuthi lo muntu ofimba nabantu uma umlungu efuna uxosha abantu esengathi angabuyisele eceleni hayi wathola ukuthi umthetho selwile emsebenzini selwile hayi sokuphelile ngayo wathi usupervisor ehlangene nalo wathi hayi akangaxoshwa ngoba lona ngowasemfakwe kwakhe uyikhona izinto azazikhe ezingahle zisize umanage ukuthi lona avesa suku ngaso luhamba udaba seluyokumanage wathi umanager wathi ikhona into engasusa lenkinga wathi hayi lona ngayisolve wathi wena ngayisolve wathi inkinga kodwa imali wathi imali yani nganali imoto wena nayo swap ikhadi ihamba imoto ilandele yonto yayinikeza iveni yenkampani wayiwele ijozini ebheka le emva kwami wayiwele ijozini ebheka le uma ebuya lapho ubuya nento ke sezoyifuthuzela lapha elolini lami engishayela siyibeka ke lapho uma ngithi ngiyasebenza ke sengiyithatha ke lento mina uma sengiyithatha lento ngiyiwe kuhlephuka ingalo yanganqanye ngabe sakwazi ukwenza lutho hawushembe ngabe sekuyililanga ushembe usazokuyaphendula kuphi nangwe ushembe umi lapho uyabukela ufaka izibuko cha ngizobuka lo mlabalabo wenziwa la awenze ngathwalwa ngamukiswa endlini J2 1455 esikhaweni khona umama wengane la imbhedi yimi kanjena uyilala ngapha mina hayi wena bo uma ngifika lapha fika ngithukuzo lapha embhedeni yini na hayi besho ke labo banilethile hayi uselimele kanje hayi afika umna wami ngoba sasebenza efemini yodwa afika umna wami ntambama kunjani bhuti ngithi mina hayi umnyama ngiswa kahle amandla sephelile onke mfithizekile kodwa ngifuna ukuthi ekuhleni kusezulwini amen ngikuhleleyo ndawana nje njengoba ngijikeleza nje kodwa ngikuhla ukuthi ekuhleni kusezulwini amen hayi kwasongena ngabafana kwaba u3 wangena ngabafana kuthanthazela kuthi sithunywe ubaba ukuthi asikulande sithunywe ubaba sikulande ngakuthathelela ngobhoko lwasentabeni ngakugwaza lapha sekuthethiswe lami alisekho izwi sengisiyinga nje sengiyamemeza kumama wengane ngifuse na uhleli nje uyabukela ibhayisikophe yenzeka lapha empetheni ukhona lapha umkokeli wena oseduze kwakhe ukuthi uzokutshela wena nje oseduze ngomshumali uzokutshela ukuthi lento kwayenzeka kwathi ngo2 kwanqoba kwehlulwa ubhoko lapha endlini lolu wena osuhamba udlala ngalo ubhoko indaba enkulu lolu ubhoko ngalubona lapho mina ubhoko lenhlangazi ngilwasi lapho ilokhu ngithi mina asicabangelelanana neni ilokhu ngithi asihloniphananeni ngoba kasizazi ukuthi ubani ungakanani ungabuka ukuncane noma ungabuka ukuthi ayikho 4x4 engaba ngayo ngoba sinaleso sifo thina lapha siyakalana
ukuthi ubani unani hayi ufuna kungaphakathi ufuna ushembe ungafuni lento yamagugu asalakho usho ngaba no20 wemoto kodwa ngalelo langa linye uzosala phansi imoto nalawo 3 million 4 million kosala same time ngaleso khathi uhambe wena uye kuhlene ezulwini ngakho ke ngicela ubunye ngicela sihloniphaneni ngicela singabukelani phansi nomunye uma silapha sibakhulu sonke ngoba sisekushela Amen. Hey uma kushulwa ubhoko la kuvese kushila ngabi lo mlilo la endlini kushiya umlilo lapho kuphuma kuhamba kulandelana kohlala phandle ngivese ngithi bhosho lapha uvuleke izwi ngikhulume ngithi mina kade ngifuna ukuthi ngisuse contact inhlinya ngizaphuma ngishayisela umoya kade kundlindela lapha phandle ofele ba ngathi ngiyaphuma nje uvese usiphuka ucingo lokamakhelwana lonke lokushini kwangithi funga ngawa abasemakamelweni bavuswa isivalo siqhuma bakhona la bavuka bafowethu bagcwala indlu yonke kwenze njani na hayi senithule mina kwathandazwa kwenziwa yonke into kwabekwa kwathelwa ngamanzi kwayeka kwaphela ngaphela nya angibuyisela eceleni lapha kwahlaliwa manje kwakhona ake kulanda umfowabo kwa edge ngasemaphoyiseni ngobusuku wabephuma ngo2 abafana babehamba belanda umnawo wami ezansi waze wafika ngithule la mina ngibekwe lapha kuphelile nje ngami nya hey ngangalele ngimambani yakwabo ngangalele ngangihamba hey bantwana benkosi angazi lezi indaba angazi ukuthi singayikhuluma kanjani kuswebani ngoba ebheke indlebe zethu kayisokiwe kasi akuthi soyikhuluma ngobani beswe angazi mina angazi ukuthi soyikhuluma ngobani lento ukuthi ushembe uNkulunkulu hey wazo wafika umnawa la wafika kwabungazwa lapho ukuthi kufuna kulandwe undertaker ngelezana imthatha imsengo emakhazeni kuyaningwa manje la kufunwa inombolo manje ukuthi kufonelwe manje ama undertakers onlanda la hey bazolanda umuntu okupho sezulwini ngoba ngikho la mina ngiphuthume kuhleni hey uNkulunkulu ilapha njengoba esilapha nje mina ngabona indaba enkulu ushembe esontisa abantu abangasekho kwakugcwele njengoba ngigcwele nje ithempeli ngifika mina lapha ebusuku ngo3 ushembe umile uyasontisa phakathi ethempeleni ekuhleni ufuna ngithi ke manje izulu liphi Yeah. awutshele mina ke sibona isikhathi awutshele mina ukuthi ke liphi izulu lapho ngithi mina izulu liphi ngithi lisezulwini elangeni lapho kwahlula khona belungu befuna okwakhe enyangeni behluleka kuyabanda bathi bayelangeni behluleka kuyashisa uzoya wena uzoya kanjani wena awunjalo uzoya kanjani mawuthi wena izulu liphi izulu lisesezulwini la Amen. masiziphatheni kahle lapha ezulwini asibe nolimo oluhle lapha ezulwini ulimi lwethu lapha lufana noshebo singayitsheli ama cellphone lana sanikeza abantu inombolo ukuthi besifonele hayi sizifonele thina musu ukuthenga i-cellphone ebese ujika uyifonela wena asazi ukukhuluma thina i-cellphone ifonelele libhekisele kuloya omnikeza inombolo hayi manje thina siyayitshela njengoba ngithunyiwe nje sefuna manje ukuthi nginiminite lonke manje kambe bathini hayi ngiqoqobala nonke ngoba nakho hayi musu uqoqobala ngomunwe munye umuntu esiqoqobele ushayeme Amen. munye umuntu okhona siyalingana sonke kunye namakhosethi esibahlweni bakho nawo azofuna ushembe ngeke amakhosi eshiya itulo zawo sofa bawo esezohlala lapha phansi kungekho into ayibona lapha kukhona into ayibona lapha ayifuna lapha ngakho ke siphelele abukho abantu abaphelele njengathi uma ngifika lapha mina ngifike ngikhumula izicathulo zami lapha ngibeke lapha kunkuna ezulwini ngikhumula isikhona ngikhipha isibhuluke sami ngigqoke ngenze yonke into ebese ngisuka sengena ngaphakathi ezulwini
uma ngithi ngiyangena lapha esulwini kukhona le nganekwane enisho enithi nina inganekwane ukuthi khona abalindi mina abalindi ngabona ngalawa amamehlo esulwini ngathi uma ngifika lapha khona insizwe ezimbili ezimi lapha esango lehlalisudi khona ezimi lapha ensango nebagcotho ngangiqonda lapha mina ngobe ngiyinhlalisudi ngangiqonda la ngiyafika lapho uthi hayi wena abashumayeli bangena lapha ngathi mina hayi mina ngiyinhlalisudi ngena la ubaba wami ongizalakho umshumayeli ingabe nibona kahle kodwa wathi lona hey siyakutshela sithi abashumayeli bangena lapha hey kwamiwe kwaba khona umzuzwana lapho sibanga lapho ngithi mina ubaba umshumayeli hayi mina uthi lo sesangweni labashumayeli bayeke wena amaphika nkana ayofela enkanini hey ngethunga lapha nalapha ingane yavuka ngathi mina kambe nginenkani mina ingabe uye kodwa umfana kaMthethwa lo engimasiko noma sengishintshile le nkani ngiyithatha ngase ngiya lapha bambiza khona wena njalo uphethe induku ezimbili uyabanga ufuna ukushumayela ufuna ukukhokhela ufuna ukufundise ufuna ukuvangela ngenduku ezimbili uyalwa awazi ukuthi lento eyilwelakho ikhona yini kuwe njengamanje lesikhona sisendaweni zethu uma wabanga ngiyakujabukela uma leli thempelo liphethe kanti ngele induku ezimbili wagada kumshumayeli ukuze aphumelele ithempeli ngiyakujabukela uma ngayilungisi leyo wahlakaza ithempeli phakathi waze kwaphuma umusi waze waba negama waze wagcotshwa khona lapho kodwa ulwazi lwakho lonke lukhona ukuthi waqembula abantu ethempeleni waze wathola isikhundla ethempeleni waze waba mkhulu waze waba umvangeli waze waba umfundisi namuhla usuvula amaphiko kodwa waqembula abantu ethempeleni wathi abaphume wawuthola isikhundla esakho yiso lesengasifika esulwini ngoba ngifike mina esulwini kwathiwa wena umshumayeli ushiwe ubabe umshumayeli kwathiwa wena umshumayeli abashumayeli bangena lapha hayi ngangena kulelo sango labashumayeli ngithuma ngena kanti ngizongena ngiqondane nenyanga yesulu ngikhona umkhuhle engihloniphako mina lapha ethempeleni ekuhleni khona umkhuhle engiwesabakho lapha ekuhleni awazi njalo wena kodwa nizama ukuqoqa mfowethu ukuthi ubuye nangabe wakwenza lokho cela intethelelo ukuthi njengoba unjena nje usuze wagcotshwa kodwa ekuqaleni wenzani abanye bakwenza lokho amathempele phele wena ngoba unenhlahla lakho kaliphelile suze wagcotshwa waze wamkhulu cela inhlahla cela intethelelo uzothethelelwa ngalabo bantu osebakhela ethempelini esebesonta lapha nengeke eseyisonta lapha ngawe wedwa nje uzothethe kodwa zehlise mfowethu kodwa funda ukuzehlisa funda ukukholwa funda ukubekezela funda ukubekezelela nabanye abaqoqo hey uma ngingena lapha ithi inyanga yesulu yini lapha wena ufuna lapha umsebenzi wakho akwenza iphuma ngabuka lo seceleni kwami ngabuka lo seceleni kwami ngathi usho ngithi wena phuma umsebenzi wakho akwenzi bonke bathi sukuma ngasukuma ngathi goqa istep ngahlehlela ukuthi ngapha ushembu lahla amasefoni ngapha ulehle inombolo ngapha ngiyovuka ebhokisini ngiyovuka lapha emakhazeni senkutuza semvalelo khona ngizavuka mhlawumbe emvalile ushembu lahla inombolo ngapha bathi bacofa sifuna le nombolo le undertaker sifuna le no abayitho ngiyakhuthuza lapha mina esolweni ngisesolweni uthi ke uma sengiphuma lapha ngithi ngizophuma abasekuhlene anginabo manje sizoke siphume manje ethempeleni befundise esangweni lethu sesiyaphuma manje befunda ngifuna ukudakhela ushembe ukuthi ngifuna umayeke wathi sithi ushembe ngizobuya ngapha mina ngehhovisi ngibuye ngize esontweni engasamboni ushembe hey lapha engalamela khona ukuthi okwenza kushembe uyakubuka
lakho konke okuzama lapho uShembe nawe wasuka nalo lonke ithempeli uShembe wesa nalo waze wangikhipha ngathi ngiyakubaba mkhulu ngajika lapha ukuphuma khona imgidi masiphuma ngathi gomunqo lapha ngathi ngizowa phela lapha lokhu uhamba nihlehla ngavese ngiphenduka ngase mvese sengiyaphenduka sengiyoxoxela abafowethu ukuthi sengixoshwe inkosi esontweni ngase ngiyaphenduka ngase ngiyangena edokodweni uma ngingena edokodweni ngithi kurukutu edokodweni esalakhelwa insizwe endala uNtabayisulu namanje sahlala khona sobabili nangabe ngomunye ufuna ukwakhe kodwa lidodwe salakhelwa kwaba ngeke sihlala kubundawonye kulo ngase ngingena ngingena kuhlene edokodweni kanti ngingena kuleli dokodwe namhle emiswe kulo la eThokozane ethi baba angizosho umsebenzi kaShembe namhlanje la eThokozane. Hey, ngabuka ngathi ngiyabuka senithalaza lapha sengingena esidunjini bahleli lapha bangotho masile lapha kababoni balokhu benza lezi zinto zabo bafuna inombolo ngihlezi lapha senithule sengiyababuka ngithe ngizwa izwi lakhuluma emkhathini lathi uyabona uForomu ukuthi ucindazela ngithi mina ngiyawubona uthi uphendule uyocindezelwa indlu uzube nini iphendule ngase ngiyithatha indlu khona lapho ngilele khona lapho ngase ngiyiphendule bathi nange nyakaza babe mbamba bemvusa bengihlalisa ngesinqu enthini uForomu uhleli lapha ekhaya ngidonsa uForomu sengihleli ngesinqu bembambe ngapha lapha anguphendule wahlala uForomu ngaze ngantenganteka ngathi intenge wahlala uForomu uthi uma ngihlala ngezwa la ekhanda ku N2 lapha ngezwa umoya engakaze ngize nguswe kanti lento lesathi njaya kwadabuka umthungo ngaphakathi waqheke ku N2 kwegijimela nje umoya njengalokhu igijimela kwamanje hey uthi umuntu la uthi ngayiboni lento ngoba ikulimazile lento phuma ucinge ingilosi yakho lapha phandle ngizophuma ngicinge ingilosi lapha ngoba kuzithu uForomu lapha sibiye ngeincingo la akukho the akuzikukhona lapha phandle ngizoyicinga phela ingilosi wathi umuntu phuma angiphuma ophuma ngajikela ngathi uma ngithi lapha uthi umuntu uguqa la angiguqa hey sisendabeni enkulu uMnazaletha sisothi noShembe yonke lento engikhuluma ngayo ayikhenye okwakukhona ukucikwana khona ukuhlakanipha ukuthi ngwaye uShembe phambi kwami efisa lemihla ngizoqinisa amaNazaretha onke njengalokhu asi sizogcizelela into eniyasiko njengalokhu uShembe enza mihla sifundela umthandazo usuku namalanga ngobe kufuneka lento ingene emahlebeni ethi zingene nasemkantsheni nami ngiyoyikhuluma lezi indaba koze kufike kupheleni kwami ngiyikhuluma ngobe uShembe uqoqa mihla namalanga uma ngijikela ngithi athi umuntu kuqala ngiguqa angizazi ukuthi ngangithandaza ngithini kodwa engikwazi kahle ngokutshela amaNazaretha uAmen lo amen oshawa lapha nje ngiyawazi mina ukuthi wenzani wahlanganisa umthungo owawuqhaqheke ngaphakathi ekhanda lami kwahlangana umthungo ngaphila ngaba iNazaretha kwathi uma egemini yesithathu ngithandaza kwesithathu kwathi kwasuka isikhatha sezinkanyezi ngapha esinye ngapha sesa ngapha zashayisana lapha phambi kwami kwasuka izinkanyezi zabheka phezulu kwakuphila kwami ngiphuma suka lapho ngangena eBhava ngahosisa amanzi ngabhava ngangena empetheni ngalala enthili na sizothubani lo mina ke nginovalo bantwana benkosi njengoba kukhulunywa kangaka ngesontweni ngiyese ngathi ngafihlwa kodwa mase kukhulunywa ngalezi indaba ke bese ngiyafela mase kukhulunywa ngendaba zembango ngoba ukuciko kanginakho ukuhlakanipha nginakho ngakho ke ngiyasala kwesingathi ngandeni imfihla nje bantwana benkosi kulungile nje ithathwe inqumo ngapha nangapha ngingekho hayi ngilungile ngoba ngiyazazi into engiyiyona ngiyazazi umsebenzi engiyiwona ngimsebenzi kaShembe
baba umsebenzi yakho Nkosi yamakhosi ingaphezulu kwenwele zamakhanda ethu ingaphezulu kokwenza kwethu shembe siyacela Nkosi yamakhosi ungasishiyi noma sinje Nkosi kodwa singumsebenzi wakho siyacela Nkosi yamakhosi ungene enhlizweni zethu usenze sibe munye njengebumba likasimende ngoba silana nje Nkosi sizokhonzela okhokho bethu sicela ukukhonza kwethu Nkosi kufanele bona siyacela ndlondlumza siyacela uphalala kusina basengozini siyacela phumelihle mawusibheke usithande Nkosi sembuyisela esihlalweni sokhosi inkosi busise ezizikuzwile amen leJesu lenkosi sizophetha inkonzo yethu ngesihlabelelo sika 139 sizocela ubaba umvangeli uthulubuke asihole ngalesihlabelelo amen inkosi busise uguqa kwabayingcwele amen Wow.
Siyabonga Nkosi yamakhosi. Usigcina kwakho baba kusuku bonke. Wasipha namandla okuvuka. Njengoba Nkosi senkonzweni kavana siyacela ukuthi Thixo Mfulazi uphambe njalo ngicela. Usibheke baba usithande. Sikhumbula Nkosi obaba bethu nogogo bethu. Owathi mawufika kulelizwe bakubona ukuthi uThixo bakwemukela. Siyacela ke Nkosi enkulu nomhlaba. Uguqa kwethu kusifanele Nkosi phambi kwakho. Siyacela Nkosi sihlale sobukhosi singaphakathi ezweni lakithi kwaMphukuyoni lapha eThokozana. Sicela Nkosi amakhosi Nkosi asezulwini. Amakhosi asebuhleni bakaNazaretha akalembathe unyazi. Aqhoboze izitha esizibona ke ezilwa nalo. Uba Nkosi shone phansi emgodini namkhawulo. Kulo njalo umsebenzi wasezulwini sithola wokuphila. Sicela ke dwala abantwana. Cela bohlale nathi Nkosi usuku silindele inkonzo elandelako ngegama lonyazi lesiZulu manje lwephatha. Amen. Inkosi yensizwe nale mabalele njengokhukhufa dudulusu ngamaphifa. Phithela Jesu amashakho thani qayi ngihloba amaqola sethembe esidla sibuli tsheni nemamba namhlanje lela